de nossa edição anterior, nós trata o tópico de mídia social diferente via. Nós trata com essa que tem influência de nossa vida personal, pois awe eigenlijk met que para nós discutir algo mais de social media. Para de outro ângulo. Você tem opinião se uma pessoa tem uma relação, manda mensagem privado para outra pessoa, é engano? Ou não? O que você pensa? Slide um DM, por exemplo? Yes, exactly. É maneira que nós vamos awak. É maneira de entrar. Sim. Ora você slide um DM, esse damagamente. Correto. Yes. Você começa a cheat com o pensamento. Você ganha assim algo. E depois você cheat que ação mesmo. Mas a mim quer depender é pareja seu grado de alusi. Que tá toma, fica não tá toma. Mas eu tinha que tá gewoon, não tá worry com e manda DM ou whatever, basta que eu siga assim na leu. A que garantia botim que não tem que assim na leu. Tem universo, nós começamos começar com intenção. Correto. Ela tem que step ba. Wak se poderá dar like, por com click like, então sigue. Awo no, para decidir que você vai slide um DM, que você vai second, vai. Pero tem intenção, bota ti. Então, acaba para começar com uma intenção dentro da cabeça. Correto. Ano lang kami sa open relasyon, awen dia ako minsan na un DM. Yes. Basta na sa basta na dahil. Yeah, minsan. Mi não sabe nada de mim. Não vou pensar que está na um DM, pero mi por pensar se que está na intenção para ter contato com a pessoa. Pois a intenção de ter contato tá assim. É trabalho, vou pensar é forward, então depois é atitude, com o que você anda para, é que conexão tá assim, é relação desenvolver. Pero não te quer dentro começar a criar uma amizade riba mídia social. Deus vamos se você conhecer a pessoa acaba porque diz busca seu direito, aí não vai me por questionável. Pero tá outro, for de hora que via de Facebook ou Instagram é hora e bota começar manda algum mensagem para. Sim. Bota para bom mês. Ok, que eu bota bisa com. Ando mensagem pensando que Que intenção é hora para mandar e mensagem. Terus para kung bisene bom dia ou bom tarde ou como. Sim, ano lang. Awara di mapapya di kaso ng bom dia, bom tarde. Aha, de que maneira. Terus depois me da maneira hora é DM para que motivo é. Correto. Interesse. Pero se awara di mapapya parte de a Lucita depende de qual que level a Lucita é pareja tinha do que tá tudo off laga. Pero me permita sincero, minha opinião sincera de mim mesmo. A mim não tá tudo assim, não. A mim tá considerei como cheating, sim. Sim, gaya ng eigenlijk tingo kumisa bisa bongkla que status e relasyon ti. Kasi yung ora ba ta din yung relasyon, anto que persona ta kaya naguta ko seryo, lugar pa gaya chisa, basta algo pa ba sila ako ni, anto ora ka bintende kung gaya amanda message privado siya banda na según gaya ta bisa ta ngayon. Yes, kami na din relationship. Pero kami naman ito ang banda di pareja, of si boting man pareja, anto babae man na DM. Kung pareja ay di mo sinti eleori. Yes. Dos panos by wax ay anything. Bang po na ora aqui panos pa pedi cheat, boting pareja, tabo pareja. So bota hasta post ko neri ba Facebook. Pone ko boss nanda pareja. In a relationship. Bota in a relationship. Okay. Dos amin no ta flip, no ta pensando nada, no está de un relationship. Ami também isa babay manda message para outra pessoa. Como ami de mo sentir melhor aí. Paso é pessoa isa como tem pareja. Então, o bebê é isa também quem tem pareja. Correto. Abo como mi pareja abay manda message para outro ainda. Como ami de mo sentir melhor aí. Correto. Yes. Great. Hallo dames. Hallo. Wat voor je leven? Wat Wat gebeurt? Oh, we zijn aan het opnemen. Oh, ik sta in de kerkje dus. Oh, daar is het. Maar wat zijn jullie echt aan het doen? We zijn met een topic bezig. Het topic is Wilt wat? u even meedoen? Oh god. Wat is Nou, uw mening? U heeft een partner en zij gaat over in de social media. Kom even hier staan. Ja, netjes bij me staan. Ja.
We zijn aan het praten hier, we zijn bezig met een gesprek. Vindt u dat als je je hebt een partner en je gaat met een andere persoon op social media een gesprek voeren via private message? Je gaat eventjes flirten met een andere persoon. Is dat ook een Echt een man, echt een man. Kan toch? Hoe is dat cheaten? Cheaten Alles is is gewoon normaal. als je echt cheat. Als je echt cheat. Praat is praten, cheat is Maar het cheaten. Maar je gaat niet doorpraten, meneer. Je gaat eventjes flirten met Dus een het persoon. ligt En niet. je hebt een partner. Flirt hoort erbij. Flirt hoort bij het leven. Oh, oké. Dus dat is gewoon normaal bij jullie. Bij mannen. Nee, je flirt ook al als je gewoon op straat loopt en je kijkt naar een vrouw en je ziet de knipoog. Dat is ook al flirt. Dan heb je geen Facebook voor nodig. Oké, Nice. dus aqui nós temos outro Sim, perspectiva. outro perspectiva Pensamento aqui. também. Otra perspectiva. Oké, Flirten, hoort erbij. man en vrouw zijn gewoon seksueel aantrekkelijk naar elkaar toe, toch? Ja, Maar dat vindt maakt u niet uit als niet, het vindt u op niet dat Facebook dat is, leidt tot iets anders? Vreemdgaan? Of dat, ja. Nou, waarschijnlijk, een van die partijen heeft te weinig aandacht gekregen. Oh. Oh. Nee, dat is een excuus, meneer. Is dat een excuus? Ja, het is een Dat is een excuus. excuus. Als je bevredigd wordt en heb je niet iets anders nodig. Oh. Maar je kan toch met die persoon een gesprek voeren. Een gesprek voeren. Ja, en Gesprek gewoon. voeren is gewoon een gesprek voeren. Ja. Flirten is iets anders. Oké, dus Ja, het ging over flirt op Oké. Op social Als het- media, ja. op social media, ja. Praten is praten. Flirt is flirt. Oké. En wanneer u uw partner gaat flirten, wat vindt u daarvan? Flirt is Wat ik ervan flirten. vind, ik ben niet een... ik vind het eigenlijk prima. Oké, Echt waar? Flirten mag. Aha. então eu irei dar roupa great, mas nós aí opinião também de uma maneira que não com join us. Ada essa aqui tá ambiente que nós queremos criar, tem ponto vibe caminho nós ainda não também por uma opinião. Dank u wel meneer en dan ons te seguir, mas den ponto vibe.